Mwongeye kwirirwa neza nshuti bakunzi ba Ishyani News TV, reka turebere hamwe n'igiki kiri kuvugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse no hanze kure y'imbibi z'u Rwanda. Reka duhere ku nkuru ivuga ko nyuma y'ijoro rya mbere mu mujyi wa Uvira n'ubwo mu nkengero zaho muri Kivu y'Amajyepfo havugwaga imirwano ya hato na hato, Vice Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo arerekeza i Bujumbura mu murwa mukuru w'ubucuruzi wa Repubulika y'u Burundi, aho biteganyije ko agomba kugirana ibiganiro na mugenzi w'u Burundi Marie Chantal Nijimbel. Ibiganiro byabo biribanda ku bibazo by'ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi mu rwego rw'akarere gakomeje kurangwamo ibibazo by'umutekano. Biteganyijwe kandi ko impuguke z'impande zombi zizakomeza imirimo yo gusuzuma no gushimangira ubufatanye bwa gisirikare n'ingabo z'u Burundi zikorana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi umutwe wa AFC 23 watangaje ko abantu 10 biciwe mu bitero byagabwe n'abarwanyi b'imitwe ya FDLR na Wazalendo mu bice byo muri teritwari ya Masisi na Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC 23 mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wawe Lawrence Kanyuka yavuze ko ibyo bitero byabaye mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 24 Gicurasi uyu mwaka ahagana saa 4 z'ijoro. Kanyuka yavuze ko muri Maremo abaturage 7 bishwe abandi 3 bagakomereka bikomeye. Muri Karembeho yavuze ko abandi bantu 3 bishwe 9 bagakomereka ndetse hakanashimutwa umukuru w'umudugudu. Nk'uko byatangajwe na Lawrence Kanyuka mbere yo kuva muri ako gace, abo barwanyi banasahuye abaturage bo mu mudugudu wa Bweru batwara inka 11 n'ingurube nyinshi. AFC 23 yashinjije ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza gufasha no gukorana na FDLR, ibintu yavuze ko biri mu bikomeje guteza umutekano muke no gukorerwa urugomo bw'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihugu kandi umutwe wa AFC 23 wagabye igitero gikomeye ku bibuga by'indege cya Kisangani mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho amakuru agera ku bitangazamakuru avuga ko kibasiye ibikorwa bya gisirikare byakoreshwaga mu kugaba ibitero bya drone mu bice bitandukanye biri mu maboko ya AFC 23. Iki gitero kandi cyashenye intwaro yo mu bwoko bwa D4 yarindaga ikirere cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kuri iki kibuga. Amafoto agera ku bitangazamakuru bitandukanye byabonye agaragaza iyo ntwaro yangiritse bikomeye nyuma y'icyo gitero. Iki gitero kibaye nyuma y'igihe kinini ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikoresha ikibuga cya Kisangani nk'ikicaro gikuru cy'ibikorwa byo mu kirere, cyane cyane ibitero bya drone n'indege z'intambara kibasiye ibice bituwe cyane bigenzurwa na AFC 23. Mu mezi ashize ibitero byinshi bya drone byaturukaga i Kisangani byagiye bivugwaho kwibasira uduce twa Minembwe, Masisi, Rubaya, Rumangabo ndetse n'ahandi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Hari amakuru avuga kandi ko bamwe mu bakozi b'igisirikare b'inzobere mu gukoresha drones n'ibikoresho byo kuyobora ibitero byo mu kirere bari bamaze igihe bakora muri icyo kibuga bifashishije ubufasha bw'ingabo n'abajyanama b'igisirikare baturutse mu bihugu bifatanya na FARDC. AFC 23 imaze igihe ishinja iri huriro ry'ingabo za leta ya Kongo gukoresha drone mu bitero bivugwamo no kugwamo abasivile cyane cyane mu bice byegereye imirongo y'urugamba. Kisangani ifatwa nk'ahantu h'ingenzi mu bikorwa bya gisirikare kubera ikibuga cyayo cy'indege gifasha mu gutwara ibikoresho bya gisirikare, ingabo ndetse n'abayobora ibikorwa byo mu kirere mu burasirazuba bwa Kongo. Ibikorwa bya drone muri aka gace byari bimaze gufata intera kuva mu ntambara hagati ya AFC 23 n'ingabo za leta ya Kongo ngiye gukaza umurego aho impande zombi zikomeze gushaka kwigarurira ibice bifite akamaro ka gisirikare ndetse n'ubukungu. Tutarava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi abaganga bakorera mu mirongo y'imbere mu rugamba rwo kurwanya Ebola muri Kongo basanzwe bahanganye n'ikibazo cyo kubura ibikoresho by'ibanze. Kuri ubu bagomba no guhangana n'ikibazo kibasiye ibigo byabo ndetse n'abarwayi batorotse mu gihe virusi ikomeje gukwirakwira. Nibura ibitero nk'ibi 3 byabereye mu ntara yo mu Majyaruguru y'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ya Ituri, ahavuzwa abantu ba mbere banduye Ebola, harimo 2 bo muri weekend hibasiye ibitaro bimwe bituma abarwayi bakaba muri 20 bahunga. Ibyo bitero byibutsa urugomo rukabije rwibasiye ibigo nderabuzima mu gice cy'icyorezo cya 2018-2020 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyahitanye abakozi b'ubuzima barenga 25. Inkuru dukesha Reuters ivuga ko ibitero bimwe byagabwe ku basivile barakaye kubera kutabasha gushyingura ababo cyangwa bemeza ko iki cyorezo ari igihimbano. Tutarava kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri
kuri uyu wa kabiri tariki ya 26 Gicurasi uyu mwaka haravugwa imirwano ikaze yabaye hagati ya AFC 23 n'ingabo za Congo FARDC zizigikiwe n'inyeshyamba za Wazalendo Ikinigi na Katoyi muri grupo ya Kibabi aho muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru agera kuri Kivu Morning Post avuga ko AFC 23 yasubije inyuma igitero cy'ingabo za FARDC na Wazalendo. Bivuga kandi ko AFC 23 yasunitse izi ngabo zerekeza Ikasenyi aho ubiri mirwano aho ubu imirwano ikomeje kubera nk'uko amakuru aturuka muri ako karere abivuga. Reka tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twerekeze ku nkuru ivuga ko Congo Brazzaville igiye gukuraho visa ku banyafrika bose mu rwego rwo gukomeza kwimakaza umwe n'ubwisanzure bw'ingendo ku mugabane wa Afrika. Perezida wa Repubulika ya Kongo Denis Sassou Nguesso yatangaje ko igihugu cye kizatangira kwakira abanyafrika bose baba bafite visa guhera ku itariki ya mbere Mutarama 2027. Itangazo ryatanzwe kwa 25 Gicurasi uyu mwaka mu muhango wo kwizizwa umunsi wa Afrika wizizwa ku munsi hashinzweho umuryango w'ubumwe bwa Afrika wabaye itangiriro ry'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Mu ijambo rye Perezida Sassou Nguesso yavuze ko Afrika ikwiye gukomeza inzira yo kwishyira hamwe no gukorera abaturage bayo kugenderana no gukora hagati y'ibihugu aho gukomeza gushyiraho inzitizi zibahuza kwisanzura n'umugabane wabo. Iki cyemezo cyakiriwe neza n'abatari bake cyane abakurikirana hafi gahunda z'ubukungu n'ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afrika. Bemeza ko ukuraho visa bishobora kongera ubucuruzi, ubukerarugendo ndetse n'ishoramari hagati y'abaturage b'uyu mugabane. Hari kandi abagaragaza ko bishobora gufasha urubyiruko rw'abanyafrika kubona amahirwe mu bindi bihugu haba mu kazi, uburezi no mu bucuruzi bitabagoye kubona ibyangombwa byo kwinjira. Mu myaka ishize ibihugu bitandukanye bya Afrika birimo Rwanda, Kenya, Ghana, Benin byatangiye korohereza abanyafrika mu ngendo, bamwe bakinjira badafite visa cyangwa bakayihabwa bageze ku mipaka. Abasesenguzi bavuga ko icyemezo cya Kongo ari indi ntambwe ikomeye mu gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'isoko rusange rya Afrika rigamije guteza imbere ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afrika no kugabanya inzitizi ziri hagati yabyo. Nubwo bimeze gutyo, hari abibaza niba ibihugu byose bizabasha kugera kuri urwo rwego bitewe n'ibibazo by'umutekano, imicungire y'abinjira n'abasohoka ndetse n'ubushobozi bw'inzego z'igihugu. Munyemerera tuve muri iki gihugu cya Congo Brazzaville twerekeze mu gihugu cya Kenya aho Perezida wa kane wa Kenya Uhuru Kenyatta yagabye igitero kuri Perezida William Ruto namwe mu bayobozi bari mu ishyaka United Democratic Alliance bashinja guteza imbere politiki y'amacakubiri ishingiye ku moko mbere y'amatora rusange ya 2027. Kuri uyu wa mbere tariki ya 25 Gicurasi Uhuru yafashe ijambo mu nama y'intumwa z'ishyaka rya Jubilee Ikayambu aho yaboneyeho umwanya wo kwamagana ishyaka rya UDA aho yibasiye abayobozi bamwe kubera amagambo yavuzwe mu byumweru bishize. Atiriwe avuga amazina, uwahoze ari umukuru w'igihugu yagaragaje ko atishimiye abayobozi bamwe mbere yo kwibasira Perezida Ruto amushinja kutagira icyakora ku magambo amwe n'amwe n'abafatanyabikorwa ba UDA baherutse kuvugira i Mombasa mu cyumweru gishize. Uwahoze ari Perezida yatanze umuburo ko politike y'amoko ibangamiye ubumwe bw'ibihugu, ashinja abayobozi b'iki gihugu gutagira icyo bitaho igihe bagira ibyo babwira abaturage nk'uko inkuru dukesha Kenyans.co.ke ibivuga. Uhuru yatangaje ibi mu gihe umunyamabanga mukuru wa UDA Hassan Omar akomeje kunengwa bikomeye kubera amagambo yavugiye i Mombasa mu cyumweru gishize nubwo yari yarekeje Perezida Ruto mu ruzinduko muri ako karere. Omar arashinjwa kuvuga amagambo afitanye isano na politiki ishingiye ku moko yerekeza ku moko ya Mount Kenya, Ameru, Umbu na Masi ndetse n'ibitero byabikomeje kwibasira Uhuru Kenyatta ngo amagambo ye akaba yaragaragaye nk'ashobora guteza akaduruvayo mu gihugu mbere y'amatora mu mwaka wa 2027. Uhuru yavuze ko aya magambo aherutse kuvugwa ari akaga ku gihugu, aburira ko aya magambo ashobora gukwirakwiza amacakubiri ashobora guteza umudugararo nk'ayo Kenya igeze kubona mu matora ya 2007. Reka twerekeze mu gihugu cya Uganda ahari inkuru ivuga ko Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yanenze abayobozi n'abaturage bari mu byishimo byo kwizihiza intsinzi ya Arsenal muri Premier League, abasaba gushyira imbere gukomerera gukemura ibibazo by'ubukene n'imibereho by'abaturage babo. Museveni yabivugiye mu muhango wo gutangiza
inteko ishinga amategeko ya 12 yabereye ikororo kwa 25 Gicurasi uyu mwaka. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko yatunguwe no kubona abantu bamuhamagarira kujya kwizihiza intsinzi ya Arsenal kandi abaturage benshi bagihanganye n'ubukene. Museveni yavuze ko nawe yigeze gukina umupira w'amaguru ariko aza gushyira imbere urugamba rwo kubohora igihugu no guteza imbere imibereho y'abaturage. Perezida Museveni yanaburiye abaminisitiri n'abandi bayobozi ko bashobora kwirukanwa mu kazi nibaramuka badakurikiranye neza gahunda za leta zigamije kurwanya ubukene. Yavuze ko amafaranga menshi yashowe muri gahunda zo guteza imbere abaturage ariko bamwe mu bayobozi bakaba badakurikirana uko akoreshwa. Uganda izwi nka kimwe mu bihugu byo muri Afurika bifite abafana benshi ba Arsenal, aho ibihumbi by'abakunzi b'iyo kipe byari byahuriye mu biro byo kwizihiza igikombe cya Premier League ikipe yabo yegukanye nyuma y'imyaka 22. Munyemerere twerekeze ku nkuru ivuga yuko Uburusiya bugiye gusenya umurwa mukuru wa Ukraine. Uburusiya bwatangaje ko bugiye kugaba ibitero bukomeje kwita ibitero byateguwe kandi bikurikirana ku bikorwa bya gisirikare n'inganda zikora intwaro muri Kyiv, umurwa mukuru wa Ukraine. Bunasaba ko abanyamahanga bose bahava byihuse. Byatangajwe na Minisitiri w'Ingabo y'Uburusiya kwa 25 Gicurasi uyu mwaka, avuga ko ibyo bitero ari igisubizo mu gitero cya drone Ukraine yagabye mu cyumweru gishize mu gace ka Strobrisk gaherereye muri Luhansk igenzurwa n'Uburusiya, cyahitanye nibura abantu 18. Moscow yavuze ko Ukraine imaze kongera ubushobozi bwayo mu ntambara ikoresha drone cyane cyane mu kugaba ibitero ku bikorwa remezo by'ingufu n'ibindi bikorwa by'Uburusiya. Uburusiya bwo bukomeje kwita ibyo bitero iterabwoba bukabisubizanya ibisasu bya misile na drone. Mu itangazo ryasohowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya yavuze ko igitero cya Strobrisk cyabaye igitonyanga mu nyanja, bityo ko igihugu kigiye gutangiza ibitero bikomeye bizibasira ahakorerwa drones aho nazo zitegurirwa gukoreshwa. Iryo tangazo ryavugaga ko ibyo bikorwa biri muri Kyiv hose, ariyo mpamvu abanyamahanga barimo abadiplomate n'abakora mu miryango mpuzamahanga basabye guhita bava muri uwo mujyi. Uburusiya kandi bwasabye abaturage ba Kyiv kwirinda kwegera ibikorwa bya gisirikare n'ibiro bya leta kuko bishobora kugabwaho igitero. Nyuma y'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje ko yagiranye ibiganiro kuri telefone na Marco Rubio, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amusaba gukura abakozi ba ambasade ya Amerika muri Kyiv mbere y'uko ibi bitero biba. Lavrov yavuze ko ibyo bikorwa by'Uburusiya ari igisubizo ku bitero by'iterabwoba bya Kyiv bikomeje kwibasira abaturage n'ibikorwa by'abasivile ku butaka bw'Uburusiya. Ukraine yahakanye ibyo birego, ivuga ko itigeze igaba igitero ku icumbi ry'abanyeshuri ryavuzwe Strobrisk, ahubwo yari yibasiwe n'umutwe wihariye w'abakoresha drone. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Adris Sabiha yasabye ibihugu bifatanyije na Ukraine gutangwa mu mutego w'iterabwoba n'igitutu cy'Uburusiya. Nubwo bimeze bityo, Uburusiya bumaze iminsi bugaba igitero gikomeye kuri Kyiv no mu nkengero zayo. Mu mpera z'icyumweru gishize abantu nibura 4 bishwe naho abarenga 60 barakomereka mu bitero by'amasasu na drones. Ku cyumweru Moscow yanemeje ko yakoresheje misile zitandukanye ishobora gutwara intwaro za nuclear, niba n'ubwa gatatu iyo misile ikoreshejwe kuva intambara yatangira imyaka ine ishize. Mu burasirazuba bwa Ukraine cyane cyane mu duce twa Kharkiv na Donetsk, abayobozi ba Ukraine batangaje ko hari abandi bantu bishwe n'ibitero by'Uburusiya ku wa mbere. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aretse kuvuga ko ibitero igihugu cye kigaba ku nganda za petrol n'iza gaze n'iza gisirikare z'Uburusiya bifite ishingiro ryuzuye nyuma y'uko igitero cy'Uburusiya gisize abantu 24 bapfiriye mu nyubako y'amagorofa i Kyiv. Ni mu nyemerere dukomereze kandi ku nkuru ivuga ko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zagabye ibitero bishya mu majyepfo ya Iran, zirasa ku bigo bikorerwamo ibisasu bya misile no ku mato yagerageza gutega ibisasu bya mine. Bimwe mu biro bikuru biyobora imirwano n'ingabo za Amerika byasohoye itangazo bivuga ko ibyo bitero byagabwe mu kwirwanaho kandi ko bigamije kurinda ingabo zacu inkeke ziterwa n'ingabo za Iran. Umuvugizi wa US Central Command Captain Tim yavuze ko ingabo za Amerika zikomeje kurinda ingabo zazo mu gihe zikoresha kwifasha muri aka gahenge gakomeje. Ibyo bitero bibaye mu gihe umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran Ismail Baqi yavuze ko hari intambwe yateye mu biganiro na Amerika ariko amasezerano yo kurangiza intambara ntabwo yegereje.
Captain Hawkins yavuze ko ibyo bitero byarashe ku gace hafi ya Bandrabas, umujyi urimo icyambu cyo mu majyepfo anarimo ikigo cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu mazi za Iran ku muhora Hormuz nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru cya New York Times. Mbere ibitangazamakuru bya leta ya Iran byatangaje ko abategetsi babo i Bandrabas bari barimo gukora iperereza nyuma y'uko humvikanye ibiturika. Reka tugaruke gatoya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahari inkuru ivuga ko ingabo z'umutwe wa AFC 23 kuri uyu wa kabiri tariki 26 Gicurasi zigaranzuye ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisubiza uduce dutandukanye two muri teritwari ya Masisi. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo yemeza ko AFC 23 u Rwanda rushinjwa gushyigikira yisubije uduce turenga 10 two muri teritwari ya Masisi ho mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. N'uduce turimo Gasenyi, Bukinanyana, Bushiha, Bukumbiriri, Hombwe, Runigi, Karunga, Nyakigano, Miruta, Musheberi ndetse na Kavuta. Mu cyumweru gishize ubwo AFC 23 yari yambuwe na FARDC ifatanyije n'abarimo FDLR na Wazalendo utwinshi muri utu duce, ndetse ihuriro risatira agace k'ingenzi ka Rubaya gakungahaye ku birombe by'amabuye y'agaciro. Amakuru atandukanye yemeza ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri aribwo AFC 23 yisubije turiya duce nyuma y'imirwano ikomeje yahuje n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Munyemere dusoheze ko nguri ivuga ko gari ya moshi yagonze bisi y'ishuri mu Bubiligi ahitwa Bungehout kuri uyu wa kabiri ihitana benshi nk'uko byatangajwe na minisitiri w'umutekano w'iki gihugu. Minisitiri Bernard Quintin yanditse mu butumwa yashyize kuri X agira ati: "Nakaboro kenshi namenye impanuka ikomeye yabereye Bungehout aho basi y'ishuri yagonzwe na gari ya moshi. Ibitekerezo byanjye biri kubagizweho ingaruka n'ababo, nifuriza abakomeretse gukomera." Iyi nkuru iravuga ko iyi modoka yari itwaye abanyeshuri 7 n'abandi bantu bakuru 2 nk'uko byatangajwe na VRT. Mu bakuru 2 umwe yari umushoferi mu gihe undi yagenzuraga abana. Umuvugizi w'umuyoboro wa gari ya moshi yatangarije ibiro ntaramakuru AFP ko iyi mpanuka yabereye mu isangano ry'umuhanda usanzwe n'ubwo wa gari ya moshi aho yakunze kwita ati A-level crossing mu majyaruguru y'akarere ka Flanders. Umuvugizi Frederick Sacre yavuze ko iyi mpanuka yari ifite ubukana bukabije. Kibazwa na AFT, igipolisi cy'Ububiligi banze kwemeza umubare w'abahitanywe n'iyi mpanuka. Nshuti bakunzi ba Ishyani News TV, nadusoreje amakuru twabateguriye. Amakuru dukomeje kubashimira kuba mukurikira umunsi ku wundi, mukomeze kugira ibihe byiza.